Tuchokia nkatho particularly ki Governor Karithi na Minister wa Finance ya Deputy Governor Titus Ntuchu nontu bakwithira considerate kumba kuthikira iromba retu tukaria representatives ba antu ba biashara nontu bakumba kwa ariti biashara kanya kidogo nontu twinde tukona bara kwina thina ya biashara kumba kwitha ite kubuithia bubwega na inya kethira ikurayanirwe umweri umwe tukethira tukaria tongeria tuitana mbere na kumonitor situation nontu nya batu no community ne oyituri kenda tuhakikisha as much as possible mwananchi atekumia na itukuria barabonde barungamirite marure yetu toko chietu chionde kuma Koromone weta Kenjae weta Nara Maua weta Lare weta Timao kila pahali guidelines ireo itumbe uchithia atira bubwega nontu utiwe kumenya runi atakukethira gukari mante yao mbakuria kuthia to bubwega mwankanya kanya karakaya nika kaura so antu betu tafadhali rira sheria ire iwekirwa ikenda tumba kwithira twichithiata na tumba utethuka nontu murimo yuyu ikuo imurimo yuina hatari imurimo yutebati uchetherwa na tafadhali twenda tuyukieni mantu ya norito tureke kuinyanira mathokone iturie tukithamba njara gitare onthe itubwithie gintu kiu kiwitwa social distancing mtu akarinya mite mwakiria kwinya mita igili kienda tumba kwithira twina conducive environment ya kumba kuritarita ngui mbere ya kumba kwithira kwinenya kuingwa nontu no kuingwe antu bakaria kuthia ta sheria bora kubati komba kwithira kwinenya kuingwa bonge nabo mathayara twikiria themo kwithira turinja chietu tafadhali itubwithio twathikeni kenda tumba kabisa ku avoid situation ira tukona iri nthira ingi tayari Kenya twina antu nkulukia gana rimwe baraba ina murimo yoyo wa corona na baba ingi batikumenyekana kuringana na ura tukwirwa na njira yake kumba wiki ingana yo ikwithira batu tutikwithira twi antu kwina antu baba ingi so obora mtu naikarie obora mtu namenye athika tithirikari akwathikira iwe wengwa akwathi awichi athikira kawikaria na kaukaria antu barendete so tafadhali ndatuitumiukie na urito bunene na tuite na mbere na kuromba mbichi antu bamiru ni arombi murungu ni akiri murungu turombe murungu sawa sawa thirikari ichumite njirei antu ba science ba ichumite no chwa solution na atu ichumite na njirenge ya kuromba na wahakikisha itu kwale ile maslahi yo bora mtu nontu tutikwenda antu betu bathirwe impara inyayo tukiaruka murimo bando itukwenda tuhakikisha twina mikakati ire atumanya muntu ura inturene buru antu atikumenyekana sawa sawa au makwithira atina nyebia kurarira atikethe akithira inyawe na tueta na mbere na kuthia atakenda tumia mbeche ira ciotengwa kana chumbe kiotengwa ithirikari ikumba particularly provide irio kire antu betu na bomba kumenya kwina mbeche ira Governor Karithi murungi aumbire kuwa ikethira chitumirika ruterene rwa inokwaria kurwa na thine ya corona lakini batu tukaria assembly also itowire mantu yara ya county physical strategy paper kiambe etaetere kidogo tumbe kwalile bura nthitite na mbere kienda tukio chemania tumba kumenya bura tukabwithia location chembeta mbeche chia county twithira twina information yani na tumba kubwithia projections injia lakini antu betu atukwenda bethira bakimenya nontu twinde itumite onturene kuntu mwanya within county yetu ya Meru rira twakaranthi tukiarira kiamanti ya budget ya county yetu tukethira twi sensitive tukethira hakikisha maslahi ya antu ba biashara ya arimi ya obora mtu mwanake babonda boda kila mtu ya kuomba kumenyerwa kenda tumba kwithira twina future
injia but bobu na bata itu concentrate muno na kurwa na ndeto ya corona hii nontu kuringana na ura tukuona America, Spain, France, Japan thai na China burago kari na ara Italy mantu ya utuma mtu astuka muno lakini kiakwa ni tukia kuomba kualilia makosi ara baraba omba kwithia barabu thirie tukeria kuyepuka muno kiu kiwitwa social distancing kuria mtu akithamba njara kuria mtu ayakikisha na kuria anja ate witwa tura kila pahali manto yombo tutethia tutete direction uba ubangi betrenio na murungu atwikirwe kio kenda tumba usurvive nonto murimo yo uti the inability ekurwa nayo Amerika yongwa sibitari chio chao yurire nako thai ichieni bakwethio thibitari nao Kenya our deputy president natumirite akauwa bora county neambirie kuthuranira skuru cha boarding ira chiombe kio tumirika ikari ya sibitari in case masibitari yakethra yao yuri aturombe murungu tutakinye nau nontu imantu ya marito sibitari chetu itina equipments chiani ya Meru ende ICU itandabia ICU bitio kinyenyea 10 bila turi Meru mzima na tuyantu ngiri mana ya maingi so imurungu atukaria na tutukera kia kwali laboratory kia utethaniria tukaria thirikari na antu barabangi bawendi bobu wega makanisa na babangi bonde mantu ya screening mtu akia muno akia county ne yetu ya Meru bati kubuithwa muno na particularly mtu umite na barabara ere mitungu umite bathara kanithi nara mtu umite ruterene rwa Embu mtu umite ruterene rwa Nanyuki umite rwa Isiolo umirite na ruterene rwa Kina nara ura kwina Meru National Park mulika itubati kwitha tuna stations chiani kenda antu bethra by screen wa sawa na ki mtu wende uraombikia kwithira ika kwa mwiri yoki utibu ya ikora kana aina symptoms ira ingi ikwirirwa tafadhali ubora mtu aina jukumu ya wahakikisha na wita kienda daktari aomba kuthimwa kienda aomba kuoneka bom aombikia utethwa nontu tayari tukoona kwa antu bakumba wita paka menyero daktari na mtu akabua so ti lazima mtu awatoi murimu wa corona akue hapana kwepopa wita mtu akathira hospitali akamenyero sawa na kaumara hospitali akaana geta na mbere na nguichi yawe so mtu akeya kuthoania no tunawatirwe ni murimo kana na wiko yakaomba kwitha na murimo akira wita hospitali atwende wita hospitali na tuina bahati mnono ntu aritingwe ba thirikari ba mandaktari nurses clinic officers inyakithia murimo yo mweru itukona bairitaniritie na inya muno yegoro kwibondira arakia nabo baichianite baitwira abo mante ya risk lakini nabo ngwiyo iba kona ino batu bakuritika but kwina nindi aba protected nontu nyabone antu bainanja chio iba umite family na chieto twinda ture Ameru na nyome Ameru iba pati kumenyerwa sawa baketha baina equipment ire ikuendekana kwethira i mask ikuendekana gloves na ibira bingi bionde mtu abati kwethira bio rira kweria o screen antu babo mikia kwethira baina murimo